dragi drugari, dobrodošli u našu emisiju Dječje igralište, koja se emituje svake posljednje subote u mjesecu na srpskoj televiziji u 10 sati i 5 minuta. U ovoj emisiji bit će jako zabavno, vidjet ćete sasvim nešto novo. Pripremili smo za vas jednu predstavu. Sigurna sam da će vam se dopasti. Uživajte! Naša djeci krilo lete, babine kuda polete, ruže snova brzo niču, djeca žure babu priču, razlete se tada višta, babine put iz dvorišta, dječak Marku u ovoj priči, na viteza malko liči, princeza se već umota, jer je ljubav znak života. Pa se igra sa prevama, da vitezu patikama. U gradu zvanom bilo koji čudan maleni vitez postoji. U ulici 2568. On srećno živi, doznao sam. U soliteru na 5. spratu raste vitez uz mamu i tatu. Evo ga kupa svjetlo zdanja, ali upravo naš vitez sanja. Već uveliko sunce žele, škola te čeka, moj viteže. Teško će igrati neku rolu u kojoj vitez kasni u školu i sama pomisao prosto me guši da će vitezu čupati uši. Utitel Bog me ništa ne pasta, ludi slasta, ludi slasta. Ma ja sam vitez, a ne šonja. Deder sluge, sedlajte konja. Ima da leti u ludom kasu, za tren ću da budem na prvom času. Viteže slavni, tamo u štali, ogromna suza, lice mi zali. U bolu sam se skoro ugušio, jer slavni konj je izdušio. Zašto vas odmah panika hvata? Evo lijeka za slavnog gata. Lijekom ću ga potkovati, opet će druma da se lati. Poštovani dragi gazda, namuči sam zbilja vazda. Po kuhinji sve se muvam, šta da kuvam, šta da kuvam. Zar kuvaru mašta bene, vitez voli samo mene. Neka kuvar sada torbu veze u čast naše malene princeze. Zna se dobro i sred hladne kuće, vitezu uz princezu vruće. Nekad vitez s mačem kao čigra, sad se vitez s kompjuterom igra. Neko do zore igrat voli, viteže, kako je bilo u školi? Tatice, moram ti reći tajno, danas nije bilo baš sjajno. Još me nešto grebe u duši, još su mi evo crvene uši. U matematici je ležao zec, hoću reći pismeni kec. Sam se jedan lako plasta, ludi slasta, ludi slasta. Ovakvog viteza nigdje nije, ja naruče da se smije, mjesecima ne skida patike. Vitez sa jedinicom iz matematike, odaću tajne, nama znane, ponekad postavlja mokra osvane. Uz to mnoge navike zgodne, igra se, jede, spava do podne. Ovo dijete kao da je tuđe, vitez nikad ne pere suđe. Na sve strane knjige lete, vitez nikad kuću ne mete. Urazumite ljenčugu ovu, što čudno vitezom zovu. Ali ja volim šta je s vama, viteza u patikama, kada veliko sunce prži, za ruku me vitez drži, te me divne oči vole i prate čak do škole. Mnogo je zauze šta će, ja mu pišem sve domaće, a zbilja je teško, teško, imat srce, al viteško. Srce Sara kao lasta, ludi slasta, ludi slasta. Vi ste mali, od nas viši, a zbilja ste ko slatkiši, poznajući takvu sortu, začinih vam ovu patika tortu. I neka sama svak sreća prati, vitezov korak u patikama. Vidite, torta patikasta, ludi slasta, ludi slasta. Svi su klinci i klinceze, vitezovi i princeze, jednostavno to je ništa, sprat, ulica ili dvorište, prema reći trče mure, kratka srca se šrte.
nadam se da ste uživali u predstavi i da vam se dopala. Sigurna sam da ste se zabavili gledajući predstavu. U nastavku govorimo o Vaskrsu koji se uskoro bliži. Ja ću sa sestrom i mamom da ukrašavam jaja. I ja jedva čekam. To je moj omiljeni praznik, pa pogledajmo priču. Bliži se veliki praznik, Vaskrsenje Hristovo. Kako se pripremiti za taj praznik, razgovaramo sa sveštenikom ocem Vasilijem. Dobar dan. Dobar dan. Najprije da čujemo nešto o tom velikom prazniku. Šta za sve nas znači Vaskrs? Vaskrs je najveći hrišćanski praznik. To je pobjeda života na smrću. Hristos je svojom smrću pobijedio smrt i nama darovao život vječni. Zato je za nas to najveći i najradosniji praznik. Jer stalno je bilo u svijetu problem smrti. Danas je to problem, ali taj problem je riješen sa Hristovim vaskrsenjem. Zato je to centralni događaj za sve ljude koji vjeruju u Hristovo vaskrsenje, koji vjeruju u život vječni i u Carstvo Božije. Jer mi kao ljudi nijesmo stvoreni da živimo 20, 30, 50 ili 100 godina. Svi smo stvoreni za Carstvo Božije i za život vječni. Posebne liturgije i večernje službe u hramovima i crkvama širom Crne Gore prethodit će tom prazniku. Je li tako? Pa i jeste. Sad imamo ovaj časni post koji je priprema za vaskrsenje. Ovaj časni post traje 7 nedelja. Evo sad primišljamo se, nedelja je sada krstopoklona. I znači za taj praznik imaju večernje, u crkvi ima večernja služba, ima jutarnja služba, imaju nedeljne liturgije, sad se služe i srijedom i petkom pređosvećene liturgije da bi mogli vjernici da se što češće pričešivaju, da se pripremimo što bolje, što ljepše za sveto vaskrsenje Hristovo, jer treba i mi da vaskrsnemo u podvigu. Znači, šta to znači? Znači, da ne samo da postimo tijelom, nego da postimo, da se čuvamo o zli misli, o zli želja. Tako da jedan život, svoj način života koji smo, ako smo nešto loše radili, znači da prestanemo sa tim lošim navikama i tako ćemo i mi zajedno učestvovati u vaskrsenju Hristovom. Šta je važno da odrasli djeca znaju i na pravilan način da dočekaju Vaskrs? Djeca se najviše obraduju farbanju jaja. Pa jeste, djeca su ukras svijeta, što kaže pjesma. To je nešto najljepše, jer rađanjem, Sveti Justin je govorio, rađanjem jednog djeteta u ovaj svijet, kad se rodi dijete, znači da Bog ima povjerenje u čovjeka. I zato djeca se posebno raduju. Djeca možda neka i ne znaju toliko da to iskažu, ali znaju da iskažu svojim srcem, svojim dobrijim mislima. To je radostan praznik. Ne samo jeste, bitno je to i farbanje, odnosno bojenje jaja i sve to doprinosi. Ali najvažnije je da djeca taj dan za Vaskrs u nedjelju, vaskršnju dođu na svetu liturgiju i da se pričeste. Normalno djeca trebaju da su krštena prvo u pravoslavnoj crkvi. To je najvažnije, znači to je najbolja priprema za djecu i za sve nas. Znamo da u današnje doba ima dosta izazova za roditelje. Koji bi im savjet dali kako na pravi način podići djecu, ali ih je razumjeti? Pa dijete se vaspitava u utrobi svoje majke. Znači, majka nosi dijete 9 mjeseci i ona treba da je posebno u pripremi, jer to se kaže blagosloveno stanje, posebno stanje. Majka treba da je radosna, da voli Boga, da voli svoje bližnje, da radi, da pjeva, da se raduje, da se pričešćuje, da dolazi nedjeljom u crkvu. I onda dijete kad se rodi, poslije 40 dana dijete da se krsti
da bi i ono moglo da učestvuje u službi Božjoj, da može da se pričesti. To je najbolje vaspitanje je djece, da se djeca dovode nedeljom na svetu liturgiju i da se djeca pričešćuju i da ne vezujemo svoju djecu za sebe, nego za Boga, da je učimo prvo da najviše vole Boga, pa da vole svoje roditelje, svoje bližnje i sve ljude dobre volje. Čak smo mi pozvani da volimo i neprijatelje, ne samo bližnje. Hvala vam na razgovoru i Hristos Vaskrse. Istino Vaskrese. Nastavljamo u crkvenom duhu. Donosimo priču o izgradnji jedne prelijepe crkve. Nikšić je bogatiji za još jednu crkvu, čija se izgradnja privodi kraju. U njoj se već održavaju službe i akatis. Tako je, crkvu već možete posjetiti, jer se u njoj nalazi jedna prelijepa ikona. Mihajla, pošto si članica crkvenog hora, možeš li djeci, našim malim gledalcima, pjesmom najaviti o kojoj ikoni je riječ? Naravno, evo kratko. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod s tobою, blagoslovena tim žena i blagosloven pločeva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naših. U Nikšiću se nalazi crkva Bogorodice Trojeručice, velika, prelijepa i čudotvorna ikona je u naš grad. Sa ocem Vasilijem razgovaramo o tome. Dobar dan. Dobar dan. Šta za sve nas znači ova ikona i koja čuda su za nju vezana? Pa za ikonu Majke Božje Trojeručice, prvo da kažemo kad je ikona nastala, to je veliki blagoslov za naš grad, za Kličevo, za šire. Ikona Trojeručica je po predanju, radio je ikonu oslikao je sveti apostol i evanđelist Luka. U 6. vijeku u manastiru Svetog Save osvećenog, Sveti Sava osvećeni kad je tamo živio, onda je on znao kao Božji čovjek da će doći jedan princ srpski, Rasko, to je Sveti Sava, i dao je zavjet monasima da ikonu Trojeručicu i mlekopitateljnicu i patericu, štap, da se sačuvaju za toga njegovoga imenjaka, Savu, današnjega Svetoga Savu. I rekao je to, prenosilo se sa predanja na predanje, i onda kad je naš Sveti Sava došao da posjeti svetu zemlju, onda je on tu ikonu Trojeručicu dobio na dar. A bio je znak taj u vezi štapa, da je rekao Sveti Sava, kad štap će da 3 puta da padne, da se podigne i sve tako, to je znak da tu ikonu i štap, odnosno i drugu ikonu, mlekopitateljnicu, da se preda srpskome svetome Savi. I tako je to bilo. Zašto se ona zove Trojeručica? Sveti Jovan Damaskin je u 8. vijeku postradao bio, osjekli su mu bili ruku i onda se on molio Majci Božjoj. Molio se i tako je utonuo usan bio i Majka Božja mu je vratila ruku i ta je ruka, u znak zahvalnosti Majci Božjoj, on je onda tu uradio tu 3. ruku, tako da nas Majka Božja ne samo sa 2, nego sa 3 ruke čuva. Poslije ta ikona Trojeručica čudesno otišla na Magaletu u Hilandar, ona je igumanija Hilandara i pored nje se čuva, pored ikone i ta paterica, a druga ikona mlekopitateljnica se čuva u Kareji Svetoga Save. Poslije s blagoslovom Božijem i našega mitropolita Metodija i igumana isto Metodija, ona je došla ovde u naš grad, u naselje Kličevo, gdje dolaze vjernici da se mole, i to je veliki blagoslov, jer crkva je, odnosno ikone su uvijek čudotvorne ako se mi pred njima molimo, jer mi nikad kad se molimo pred ikonama ne klanjamo se
ne klanjamo se drvetu niti bojama, nego onome liku koji je tu naslikan. U ovom slučaju naslikana presveta Bogorodica. Znači, molimo se Majici Božjoj, za nju se kaže da je šira od nebesa, jer nam je rodila spasitelja Gospoda našega Isusa Hrista. I ona je pomoćnica naša, usredna pomoćnica koja nas zastupa pred prestolom Božjim. Eto, to je jedan veliki blagoslov da se molimo i za ovaj grad i za šire i tako. Vjerni narod uvijek može doći da posjeti crkvu, ali u večernjim časovima čita se i akatis Bogorodici. Šta on predstavlja? Pa to je molitva, usredne molitve Majici Božjoj se čitaju. Mislim da je svakoga petka, to bolje zna otac Velimir, on je tamo paroh, kad se čitaju te akatis, znam da ima svake sedmice, se čita akatis Majici Božjoj, to su usredne molitve Majici Božjoj. Akatis znači da se stojeći uvijek čita i da se molimo. Da li djecu od malena treba učiti da idu u crkvu i da se mole Majici Božjoj? Pa to je normalno, to je sastavni dio života, znači da mi roditelji, malo prije sam govorio, znači još u utrobi da se mi molimo, tako da se prenosi to na djecu i da na vrijeme djecu krštavamo i da odmah djecu 40 dana čim su djeca krštena, da djecu vodimo nedeljom u crkvu, da se djeca pričešćuju, da ih učimo da se molimo, a najvažnije da i svojim primjerom, čistim životom upućujemo na život vječni i na carstvo Božje. Koja bi bila vaša poruka svim odraslima, a i djeci, da vjerujemo u Gospoda, u Bogorodicu, da uvijek se molimo, da posjećujemo crkvu? Pa kaže Gospod svojim svetim apostolima, po čemu će ljudi poznati da ste moji učenici, ako budete ljubili jedni druge. Znači da ljubimo Boga i da ljubimo jedni druge. To je najvažnije. Jer kaže sveti Ivan Bogoslov, ako ne poštujemo brata koga vidimo, kako ćemo da poštujemo Boga koga ne vidimo? Viđo brata svoga, viđo Boga svoga. Hvala vam što ste govorili za emisiju Dječje igrališta. Bogu hvala i vama, drago mi je bilo. U nastavku slijedi Dječji dnevnik i rubrika Kultura. Dnevnik su pripremili Milica i Pavle. A rubriku Kultura Natalija. Dragi drugari, dobar dan i dobrodošli u Dječji dnevnik. Za vas smo pripremili dosta zanimljivih informacija. Javna predškolska ustanova Dragan Kovačević-Nikšić od Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija dobila je vrijednu donaciju. U pitanju je namještaj za vrtić. Ova podrška predstavlja značajan doprinos unapređenju uslova, boravke i radu u našoj ustanovi. Novi namještaj doprinjeće stvaranju podsticajnog, funkcionalnog i prijatnog ambijenta za boravak djece, kao i kvalitetnijoj realizaciji vaspitno-obrazovnog procesa. Zahvaljujemo ministarstvu na prepoznatoj potrebi i brizi o najmlađima, kao i na podršci unapređenju predškolskog obrazovanja. Naveli su iz te ustanove. U cilju nastavka podrške digitalnoj transformaciji obrazovanja i daljeg razvoja STEM kompetencija u obrazovno-vaspitnim ustanovama, obavještavamo vas da je na platformi digitalne škole u dijelu Moj leksikon u kategoriji STEM dostupan novi samovodeći online kurs RoboKit Step 2 Smile Robot. Kurs predstavlja nastavak programa RoboKit Step 1 i namijenjen je učenicima, nastavnicima i svim korisnicima platforme koji žele da unaprijede svoja znanja. Iz oblasti robotike i programiranja kroz naprednije zadatke, složenije scenarije i dodatne funkcionalnosti RoboKit seta korisnici produbljuju razumijevanje rada robota i razvijaju vještine programiranja kroz praktičnu primjenu. U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Podgorici održana prva u nizu edukativnih radionica posvećenih prevenciji digitalnog nasilja i jačanju bezbjednog okruženja za djecu u digitalnom prostoru. U okviru memoranduma o saradnji između glavnog grada, Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, a koje sprovodi NVO Zaštiti.me,
Ova radionica predstavlja važan korak ka sistemskom i kontinuiranom djelovanju u oblasti zaštite djece na internetu, navode iz ministarstva. Predstavnici Odeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i ispitnog centra održali su obuku za direktore škola i školske koordinatore. Posvećeni novinama u informacionom sistemu obrazovanja koje se odnose na prijavu učenika za eksternu provjeru znanja na kraju 3. ciklusa osnovne škole. Tokom obuke učesnici su upoznati sa unaprijeđenim funkcionalnostima aplikacije, proceduri prijave, kao i tehničkim aspektima koji omogućavaju efikasnije i preciznije vođenje procesa. Toliko u ovom dnevniku. Budite sa nama i sljedećeg mjeseca. Do gledanja! Dragi drugari, dobar dan. Donosimo vam dosta sadržaja iz kulture. Donosimo vam priču o biblioteci Njegoš. U rubrici Kultura razgovaramo sa direktoricom Narodne biblioteke Njegoš, Lijanom Živković. Dobar dan. Dobar dan tebi i svim gledalcima. Koliko sadržaja ima za djecu u biblioteci i da li djeca vole da posjećuju biblioteku? Biblioteka ima dosta sadržaja namijenjenih djeci i trudimo se da oni budu raznovrsni i kreativni. Pored velikog fonda literature koju posjedujemo, imamo razne programe za djecu kao što je Klub malih velikih pisaca, zatim radionice, u toku nam je radionica stripa u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu i medije opštine Nikšić. Konkurs je u toku, strip 2026. godina. Također sa vrtićima i školama imamo vrlo lijepu saradnju. Raduje nas što je sve više onih kojima to mjesto predstavlja mjesto igre, druženja, učenja i stvaralaštva. Ovdje ima i čitaonica. Da li djeca dolaze i šta najčešće vole da čitaju? Da, raspolažemo sa 2 čitaonice za djecu i za odrasle. One su uvijek dobro posjećene. Svako dijete može otkriti nove svjetove i uživati u čaroliji čitanja. Svaka knjiga postaje prijatelj, a čitanje avantura koja se nikada ne završava. Najmlađi čitaoci posebno uživaju u slikovnicama, dok starija djeca čitaju dječje romane i lektire. Djeca često biraju knjige koje imaju zanimljive priče, jer oni se sami poistovjećuju sa pojedinim likovima. Koje sve štivo se može naći za odrasle, ali i za djecu? Naš fond obuhvata literaturu za sve uzraste i interesovanja. Za odrasle čitaoce dostupna je beletristika, zatim stručna literatura, periodika i publikacije iz raznih oblasti. Za mlađi uzrast izdvajamo dječju i omladinsku književnost, lektire, dječje novine kao i bukvare. Posebno smo ponosni na sekciju zavičajne literature koja našim čitaocima približava kulturu i istoriju našeg kraja. Koje su vam planovi u narednom periodu? U narednom periodu planiramo brojne projekte i nabavku različitih naslova, naročito za djecu. Imamo u planu unapređenje programskih aktivnosti, posebno za najmlađe, i organizovat ćemo razne radionice. Cilj nam je da biblioteka postane još značajniji kulturno-obrazovni centar i mjesto susreta čitalaca svih generacija.
Hvala vam što ste govorili za emisiju Dječje igralište. Hvala vama na pozivu i lijepom razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo govoriti o biblioteci, a posebno o najmlađim. Nadam se da ćemo u budućem imati priliku za ovako lijepu saradnju. Izvođenjem predstave Otac po tekstu Florijana Zelera, a u režiji Nataše Poplavske, Nikšićko pozorište obilježilo je prošlog mjeseca početak organizovanog pozorišnog života u gradu pod Trebjesom. Nekoliko mjeseci nakon prve crnogorske premijere Balkanske carice na Cetinju, 16. februara 1884. godine u Nikšiću je izvedena predstava Slobodarka Manuela Đorđevića Prizrenca. Od tada do danas nikšićka scena prolazila je kroz različite društvene i estetske epohe, ali je sačuvala kontinuitet vrijedan poštovanja. Obilježavanju 142 godine teatra prisustvovali su brojni umjetnici i pozorišni stvaraoci iz Crne Gore i regiona i ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Kulturna politika nije administrativni okvir, već strateška opredjeljenost da kultura bude aktivno mjesto rasta i razvoja djece i mladih. Zato je Operesa Zimski operski festival na Cetinju dokaz da otvaramo prostor u kojem se djeci i mladima daje stvarna prilika da budu učesnici, da uče, da se susreću sa umjetnošću i da zajedno gradimo kulturnu publiku budućnosti. To je poručila ministarka kulture i medija Tamara Vujović na otvaranju festivala Operesa koji se izvođenjem Rosinijeve Pepeljuge prvi put predstavio publici na Cetinju. Pogledajmo intervju sa Stefanom Filipovićem. Danas razgovaramo sa poznatim pjevačem dječjih pjesama Stefanom Filipovićem. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste došli na ideju da budete pjevač? Bio sam jako mali i moji roditelji su prepoznali moj talenat i onda sam se upisao u hor Zvjezdice i tako počeo da pjevam. Obožavam pjesme poput Zu, Zu, Zuj i Đeda Pero. Koja je vama omiljena pjesma? Pa sve su moje kompozicije meni omiljene na svoj način. Pored Zujelice, pored Srcolovke, Što je ovo Đede Pero, Moja mala balerina, Kad se Tanja sanja. Svaka kompozicija je za mene posebna, ali eto, najpopularnija je Zujelica koju svi vi znate, je li tako? Da li su te vaše pjesme učinjene u dentistu još ljepše? Da, jesu, naravno. Puno uspomena, puno putovanja, puno druženja sa drugarima, puno festivala i baš smo se lijepo družili. Imao sam jedno prelijepo djetinjstvo i imam jako puno uspomena. Čime se danas bavite i da li nekad pjevate ove vaše hitove? Da, naravno, pjevam. Ove godine smo imali 2 velika jubileja, 45 godina festivala Naša radost, gdje sam pjevao Zujelicu i 40 godina hora Zvjezdice, gdje sam pjevao moje 2 pjesme, Srcolovku i Zujelicu. I danas ih pjevam svom sinu. Završio sam muzičku akademiju i danas radim u javnoj ustanovi Dječji savez gdje organizujemo puno dječjih manifestacija, puno lijepih takmičenja i nadam se da ćete jednog dana biti naši gosti. Hvala vam što ste govorili za emisiju Dječje igralište. Hvala i vama. Slijedi sportski blok. Uživajmo! U sportskoj rubrici ugostili smo trenera, juniora i prvog asistenta prvog tima košarkaškog kluba Sutjeska, Željka Jovanovića. Dobar dan. Dobar dan, hvala ti na pozivu. Kako ste započeli svoju karijeru u košarci i šta vas je inspirisalo da se posvetite ovom sportu? Pa moram ti reći da je moja prva ljubav bila fudbal, a ne košarka. Međutim, kao klinac sa nekih 11 godina
bio sam mnogo visočiji od svoje generacije i onda su mi predložili da pođem na košarkaški trening i već od prvog treninga sam zavolio taj sport i ostao u košarci evo do dana današnjeg. Kako izgleda vaš dan kao trenera, juniora i asistenta u prvom timu? Kako delite vrijeme između ove dvije uloge? Dobro, dan je može se reći vrlo radan. Puno obaveza ima zato što su obaveze prema juniorskoj ekipi i prema prvom timu. Znači svako jutro imamo sastanke i treninge sa šefom stručnog štaba, sa Markom Simonovićem. Odradimo neki jutarnji trening. Nakon toga imamo slobodno vrijeme. Uveče imamo još jedan trening sa prvim timom i nakon tog treninga ja produžavam još jedan dodatni trening sa juniorskom ekipom. Šta smatrate najvećim izazovom u radu sa mladim igračima u odnosu na rad sa iskusnim igračima u prvom timu? Pa definitivno najveći izazov u radu sa mladim igračima je naučiti ih kako da budu profesionalci kao naši prvotimci. I to je ono na čemu puno vodimo računa i zbog toga je jedan broj igrača iz juniorske ekipe često i priključen prvom timu, ne samo da bi košarkaški napredovali, nego da bi učili od starijih saigrača kako se prije svega ponaša na terenu, onda i kojim intenzitetom i kako se radi da bi postali bolji igrači. Koje osobine ili vještine smatrate ključnim za razvoj mladih košarkaša? Pa ima ih više. Više vještina, prije svega veliki rad, veliki trud, ogromno odricanje i mislim najviše vjera. Jer mladi igrači moraju da vjeruju sebe, da budu uporni, da jedan poraz ili pobjeda ne znači ništa u njihovom uzrastu, nego da iz svakog poraza prije svega moraju da izvuku pouku, da budu bolji i kažem da budu uporni. Mi treneri u klubu smo samo ljudi koji su tu postavljeni da njima pomognu, da budu pravi sportisti, bolji košarkaši i nadam se budućnost našeg kluba. Koji su vaši planovi i ciljevi za klub u narednoj sezoni? Pa, planovi za narednu sezonu još uvijek je malo rano pričati o tome, jer još uvijek nije završena ova sezona. Imamo još 2 mjeseca do kraja ove sezone. Ekipa je na odličnom putu da napravimo možda i istorijski rezultat ove godine. Daćemo sve od sebe da se plasiramo u više rang takmičenja, znači u oba jedan ligu. Pa onda, u zavisnosti od toga koje ćemo takmičenje igrati, ćemo preko ljeta praviti planove i vidjeti kakvi su planovi, kakav je roster igrača i sve ostalo za tekuću sezonu. Hvala vam što ste govorili za emisiju Dječje igralište. Hvala tebi puno, hvala. U sportskom bloku ugostili smo igrača juniora i prvog tima košarkaškog kluba Sutjeska Luku Nikolića. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste počeli da se bavite košarkom i šta vas je najviše motivisalo da nastavite sa ovim sportom? Pa košarkom sam počeo da se bavim jako mlad, sa nekih 10-11 godina. Kao i svi dječaci tog uzrasta, mislim da počeo sam da treniram zato što su svi moji prijatelji upisali taj sport i jednostavno sam želio više vremena da provodim sa njima. A najveći motiv mi je bio to što mnogo ljudi gleda to i podržava i prati. Kako izgleda vaš dan kada ste u pripremama za utakmicu ili treninge? Pa trudim se da sam maksimalno fokusiran na utakmicu ili na trening, nevažno, da imam što više odmora, da se budim rano, da imam redovne obroke, da to budu dobri obroci, da imam snagu za čitav dan i da do najbolje moguće doprinesem ekipi. Šta vam je najviše prija u radu sa prvim timom u poređenju sa radom u juniorskoj ekipi? Pa mnogo je drugačije. Najviše mi je prija, da kažem, što je mnogo veći intenzitet, mnogo je više razmišljanja i
velika je razlika, stvarno. Prvi put kada sam bio priključen, bio sam skroz zbunjen, ali evo, ove godine je već to mnogo bolje. Ko vam je najveća podrška u vašoj karijeri? Pa na terenu, pored trenera i saigrača, tu je moja porodica, naravno najviše moj rođeni brat. Koji su vaši lični ciljevi u narednom periodu, kako u klubu, tako i u karijeri u cjelini? Pa u nekom narednom periodu, kratkom da kažem, želio bih da imam što veću minutažu u seniorskoj košarci, da dobijem poziv za juniorsku reprezentaciju, a dalje da zaigram za nacionalni tim seniorski i da igram na nekom višem nivou. Hvala što ste govorili za emisiju Dječje igralište. Hvala vama. Slijedi malo zabave i igre. To je vaša omiljena rubrika. Pogledamo da li je tim A ili B pobjedio. Bilo je zaista neizvjesno. Uživajte. Ćao dragi drugari, dobrodošli u naše igrarije. U ovim igrarijama takmičit će se dvije ekipe. Moju ekipu A čine Milica, Đorđe, Jovana, Bodan. A moj tim B čine Marija, Božo, Matija, Vuk. Prva igra počinje. Prva igra je bacanje lopte u koš. Moj tim je pobjedio u ovoj igri. Bravo! Sada slijedi druga igra koju dječaci najviše vole, a to je fudbal. Sada je 2:0, moja ekipa je pobjedila. Sada slijedi treća igra. Sada je 2:1, moj tim je izgubio u ovoj igri. Slijedi četvrta igra, bacanje obruča. U ovim igrarijama moj tim je pobjedio. Draga djecu, ukoliko želite da se prijavite i učestvujete u našim igrarijama, možete se prijaviti putem naše Instagram stranice Novinari voditelji Akorda. Do gledanja. Ćao! Dragi drugari, to bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Ne zaboravite da nas pratite svake posljednje subote u mjesecu na Srpskoj televiziji u 10:05. Pratite nas i preko naše Instagram stranice Novinari voditelji Akorda, gdje se možete upoznati o svim našim aktivnostima. Našu emisiju možete pronaći na YouTube, samo ukucajte naziv naše emisije Dječje igralište.
Draga djeco, ukoliko želite da učestvujete u igrarijama i takmičite se u 5 igara, možete se prijaviti putem naše Instagram stranice Novinari i voditelji Akorda. Nakon takmičenja uživaćete kada se budete gledali u televiziji u našoj emisiji. Zato budite uvijek uz našu emisiju Dječje igralište. Do gledanja! Ćao!